So ke uma le ndoda isingasekho ilapho ekufunela ukuthi obhuti bangenelele khona kodwa mangabe esaphila cha nabo abenza imindeni yabo yabona abenza imindeni yabo ikhule leyo mndeni yabo le nalokuthi ke esikhathini sakudala mfowethu kwakungavamisile ukuthi umuntu esemncane nje ahambe nje emhlabeni kwakungavamisile mntama wayephila isikhathi esithe ukuba sijanyana impela unless ke ewumuntu ohamba ngengozi uyayibona empini ngengozi bese empini kanjani bese ke lo muntu ehamba kodwa kwakungasile into exhaphake kangaka namhlanje ukuthi umuntu besina izolo wakhohlela kabili akasekho njalo hayi kwangavamisile mfowethu ngifuna ukunderstand like abafazi ngiyaxolisa ukusebenzisa leli gama abantu besimame bayathanda banalo uthando bayayithanda imindeni yabo waze wangibuza igama engingeke impela ngibe nalisho kodwa into engangiyazi esigabeni sakudala umuntu wesimama ukuzende kwakufanele ukuthi abe nombono nomqondo wokuyokwakha umuzi uthando laluza kamuva yebo phela insizwa mayeshela intombi kwakudingeka ukuthi ekugcineni ize nayivume iqome yabo ingavumi ngoba nakiphoqiwe kodwa kube ukuthi nayo ithi cha hayi angivume ngempela ukuthi le ndoda ngiyokwakha umuzi kayise uyibona kodwa nje indida lento yabona indaba yothando bafowethu mina I wish kube khona umuntu ngelinye ilanga ongathi mechaza indaba yothando ayibeke ebantwini ngendlela ezokwenza ukuthi ngili understand cause lifike lingilahle kuphi la wemntaka Simelane lifike lingilahle mina uthando olihamba lihambe kuthiwe mhlambe liyaphela lungilahle indaba yothando okuba uthando lwezinto ngizwisisa uthando mina ngesingami ngicabanga ukuthi into efuneka umuzwa ukufanele ukuthi ukufikele nje ngizwisisa ukuthi mawubona nje nangu umuntu wesimame yazi ufinyelelwe ilento ukuthi nje cha unalento nje engazathi ungayibona useduze kwakhe ngcono ngisho kanjalo ngoba once kwaze kwangena uthando kakhulu uthando esikhathini sanamhlanje nje thina sazi uthando lokuthi kunezinto ezithile yabona manje ubuza abantu besimame njengamanje uthi nje njengoba sikhuluma abafone ke bechaze mhlambe indoda azibona ngelinye lamalanga engashada nayo ungezwe inkulumo ezingavelela umuntu yathi ngifuna tall dark and handsome omunye athi ngifuna yellow bone omunye athi omunye uyayishuzela kodwa ukhuluma ngezinto eziphathekayo futhi eziphelayo kwaphela ziyaphela izinto yazi kunalo baba ngemthandayo lo baba ngifisa usengikhohliwe igama lakho ukuthi ubani ngabe ngiyalidalula kodwa lo baba udume kakhulu la ku TikTok ngokuhleka onalo lahleko lakhe olu special Jobe uJobe hayi nako ewamshaya uke wayichaza lo baba ngelinye lamalanga ethi yazi mawuyindoda uthatha umuntu wesimama ongabheki manje ubheke ukuthi eminyakeni u50 uhleli naye ngoba phela uyobe seshintshile usazomthanda yini abamzwa yazi waze wathi umfoka Jobe madoda awuhambi uyokwenza iresearch ngeza likwazi ezimzalayo madoda ezimzalayo ukuthi zinjani mase yigugile uyomthanda yini njengoba kudumele le ndaba kasukuma mngambona usazokusho indoko in 50 years esevele imbimbi eseku-round esehlela isilinda ungasamboni ukuthi uyaphambili noma uyemuva ngoba phela abantu besifazane enkaba yami siye sibathuke ngesimilo sabo na ukubukeka kwabo emehlweni ethu